luak me luo parliament an amoruo man an na tinu la wiya wobe an otime no amoruo kar malach afoyo luba me gwako wan kidu weng mache chek amiro wajane ni luo parliament tie ma opong ki lurok ti kindu ben maduong wan ben ti maduong do tika temo niang ni ene nen chalo weko achuli mukene luoro miyo tamgi i forum kenyo chuli mukene gi luoro lok matek i forum kenyo pian gi ng'eya ni bosses ma meggi tie bene forum kenyo dong John enugo donyo ni ning forum pieni ka utemo neno example mo achiel machalo la wuo wan obedo ki kwet an wan ki mariem ka achiel ki tim ma megwa magitie diaspora wabedo ki kwet ma megwa chi wano ni dano tie magupong iluo parliament dano ma pebene giti luo dan eni ng'agi dan ene merok ma megwa ki kome ma waniang ni ikar mo karang'ech John ene ni weng dano ma wan obedo ka blaming gen ma wun ben ung'eyo gi ma obedo ka luo nyingi ni gin ye joman ma gitiyo gi gamenta yano gitiyo achuli ma kit girojo ma obedo ka blaming gen pa mer luo nyingi wun do ung'eyo gi ni gin ye gubedo ka chero ka wajo bot dano mo chalo Salim Saleh gini nong namba mo registering ki nying me achuli chi wan wa miyo ki adding ngo luo parliament pian right now giti ka mier ni dano ben maduong members obed duong kiti ka adding gin mo ke ken kai kero kom nyingi kome ni peg bi adding so ye nyi achuli nying luo Salim Saleh pim ki nying luo ki adding ngo uchier robot jomo ken operatives mano nyingi tie nying Rwandis nyingi tie nying Yankole nyingi tie nying Lolaka gu wajo bot joni the same kon wundo nen traitors egini gichier gi no wa tactic kin me donyi luo parliament pian wano tika miri kiro jalo gini gina luo no miro peke geng luo mo donyo kache access tie unyo food space tie kar man joni gu loko dok me miyo gichiero gi registering merok inying pa luo inying pa acholi ka dok bene gi miyo ni jal ngat eni mar program pa luo mada you add this person karman ini tiga adding meroga ye me monitoring one so en ken joma yang obedo ka luo nyingi ma wunu winyo be obedo luo nyingi nyingo dok almost like chorus do idogwa peda mer luo ne kumbiri they are the same people maguchiero gukelo meroko weng inying me luo inying pa chuli ki rao gi forum kany joni dong gi monitoring one more wagien joma ikar mo kara ngej lutien achuli lutien luo kono bero la keyu luo ye gangiti Rwanda kono bero ukeyu luo ye gangiti Rwanda kono bero la keyu luo ye gangiti Acoli nyo kono bero ukeyu luo ye gangiti Acoli Western Central timo ngogi ni joma merti ukeyu ganga eni kila keyu ukeyu kila keyu ne ugango pian gen ginoni migi ye ti achuli eno wigi gitie Rwandis wigi gitie Somalis wigi gitie Nyankole inero we wigi gitie Burundians owego gen do ingo latin chui side pa wego ya kare wa latin luogi kome chalo ane no wego tin atek to twala wani ganga wora gi peke lanyo ere gange loba choli wega lwenyo yene arben kane do mo kene winya logo le mapola ta adon kabiru mapola ta Uganda Kenya karbena chera biru kabiru mapola ta East Africa cherbena wako ento arinya dog gange pingo pini wora machalo yet ubiru wood jola bon wood coach mamuju lie owego ana wake kipajo ma ubera nyira bobo igulu owego an bene amuju lie amuju bene ngu pe nyon ngu gok ibe munu bobo kari beri kalu bobo mukene giti i London gacha
kaka wani uyen kony mo kimi ki latini ba uyen kony mo kimi latini ti achung pi pajo mo kere wani ere yenyo ming eroni ana pe ki chen mo me mi bola ming mo lu bobu lu wori mo kere gitye ulaya ka cha mostly in London nen cha gubir ka wani an pa mi kony mo ki la ming mo ere yo yenyo ene kome pe ngeyo ni lweny pi kaka ki diera so ka anda diere me beru machalo spokesperson pa kaka unyo anda diere machalo voice for the voiceless pi kaka chirong jomo kere ni mirugo nene latien wani moro financially ti mabe pien jimi ma en timo ini weng miru bene ki kony en neno kono airtime bene miete aya kono en chim bene miru bene ki beta wilo chim ma nyenyen iye ubeta loko chim mo wek peke make pien ki yenyo ki serial numbers me chim o miru upkeep ma mege bene ki nen ti mabe neno financially miru jale beti geno moy kome lutieno pa la lok pa kaka eni mo lutieno ti ning lutieno mo ti save ki yeny bene yo me gwoko lutieno ki timo more kita yam Wanyankole, Wanyarwanda, hima Tutsi eni gu gwoko kila tien gila wiyo talo we kutino doko dit we kutino doko tek pien gu nero mera damme ke ni ni romo konyo wao so wan luo mabeno ngeyo ni na tin eni magi luo ni Bosmic eni ka wa miyo support romo konyo wao tika loko jimi mugu mabeno yam dano dong pe loko tika timu jimi mugu mabeno yam dano dong pe timu konge tem konyo ne iwinyo lubobo mo kano wani no era yenyo ene kome ni chake gone gi chim ilanda ni won ba utim dong pere gang en utim yam uno tiu chene ne wero chero kwene ki luo country to country kwene luo gang kenyo bene tim chi uno tiki chene ne ma en gwoko lutiene kan kumer chano utim dong tika ka wena weya ki bod lu nego ki nong yomo me koy latini la ming ere yenyo ming eroni ere yenyo kangeni gino ne yo pepi ngo cerka loki kuma bero si aramero wajo bot kono won lu bobo lu paneya kono won Acoli mati diaspora kono won luo mati diaspora kono won well wishers mati ne and with or without your money and I have been doing this thing for kaka sympathizers mati you most welcome enero ugo chimbo donge kuja bot donge i Australia uchwalo kony bot donge chino ke chwalo bot donge no rumi chwalo borra ugo chimbo riem Nigeria kuja ke chwalo chimbo riem no rumi chwalo borra pian riem mer woro mera worre ken ke kamba ke ote kuja woro mera worra ben pebene yerwa taxi mo ben pe yerwa motaka mo meni cherko pebene yerwa boda tere chwal mer chimbo igeno chene bora riem mer wor tak chitu donj mer donj od bor jo way la wiya wobe lu pajo wani ki tim kuman dan eri loboni weng dano ma umiro ki chok chwin gi gen beno chok chwin dano ngat ma wanaka yamo chaki lweny pi kaka wanaka yam on his own webe ke chen studio agoyo ki chene na pebera wani uchwal chene weka go we me fonyo kaka uchwal yindong pen mer wini utim do goyo where di me fonyo kaka on his own maber pe ngar mo mobilizing chene fan mo ire and then ni chaki kar chan me otin do goyo where di kom we chel ki chulu chele ya di studio utim do yubo video ya di mano tika da pi kaka tika lwen pi kaka tika defending the land video chel pa we erma engin chele ya di utim kumedo tiyu ki chele ya di me gwoko lo tira wube ki anyira mayam en tiyu ke ginal republic menero nene lok koma chuli peki tuku kwene utimu tiyu ki chele ya di mor me ngwech kong me kanne utimu tiyu ki chele ya di mor me kok kene ki police kido utim do tiyu ki chele ya di me chango tuo mano ki kerri kome tetek ret mano jopa bero kerri kome utim do spending how much money mono kido nkome rishawa ni wepo utim makicharo achara dano di ki kitgum magicharo wepo utim on daily basis machia nebe nepe obor team dana di ki gulu
In fact, penyo ni Dana D from northern Uganda, Dana D from Kampala, Dana D from Uganda, Dana D from East Africa, Dana D from diaspora. Ma gicharo dwone otim achara, gicharo wepo otim achara. Gimiyo bodano kichulu gi iye, gimiyo bodano. Dana D. Chike ribo inoni Otim is a billionaire. Kauno ni chene igini weng chene me wepo Otim ngaromo pecharo wepo Otim i Ulaya, ngaromo pecharo wepo Otim i Uganda, ngaromo pecharo wepo Otim i Afrika kaj. Ono chene weng cherboro Otim pian weni mege lok ma en loko ni bene mege adami mege. Chiki wek Jimmy wew timu nong mer chene ne ukony no tiene ne ukony ngane ma chene ni weng koro aki YouTube koro aki Facebook koro chene aki kwere ki weko chet mer boro team direct uno ka ana mer chene eno ki shows ma ana bera time ano ati billionaire mo mapelare ero mano ngorma ne chaki legi mer pound piera dek ni mi pound piera dek ngarchano mi pound piera rio ngarchano mi pound piera di ngarchano mi pound mia chel ngarchano mi pound piera bich weki jogi nyo jomono mi kono dola piera rio nyo mi dola pa nyo mi dola piera bich nyo mi dola mia chel kaki jogo weng wan dano mia chel kawa jogo chel wachwal boru tim utim bero tek ma abero biluoru tim pa wangi yiga bero piano tim umiru tigi chim mugo chalo satellite phone do timo miru tika do o level er pian dan matika keme ki le matue ge le ma ge matue bet tim do miru tiki satellite phone tim do miru obet protected timo miru bet with his own security ma ke cholo ki facilitating gen timo miru jemi wiloboni miru chente mateka dida ento ka ngarmo futi piny mer pound pier dek ni wajugo nero ke kony latini kiro chalo endo diere opi kaka ni pien dano mo diere tek mo ana mier kong ni chake chawa ni kong ando alingo pa loge wun jo me London dong wundo ukardo yamo twe dudu dong ka lok ujing mwin chetu ma tek dong ka dange kira ana dange pe kaka ni jing mwin dong kong ne wundo chak dange anga matwero dan ne weng ngat man luor ni kori kibine ko lotia ma o kora be balo tichao o anon kori kibe ga chero gango Uganda dong pa o anon kori kibe kwanyo ngama mo ni chani anon kori kibe loro te lago ki lor business ako piando achako dange pi Acoli. Look at all these risks and ma andati ye eni kani tam humanly me tam machalo dana a good sympathizer manutikia aduru ma chwiny matamo pikaka si binone utim ono kari kichul ana chula nero kinero ni kichula nero kinero ni $5,000 nero kinero ono peramo gima ana ti pikaka pingo ati awaine kumero piana te waine ni gima ate atimune pe kaka kani ya chola ni ki chola ni chake ki we to look make mako duon to video make timo ngo kani ki chol ana chola pechole si daro wek lok manu tim mar chene tim man tika jenyu chene go tim mono lok meng Gemini ki diera this is a sacrifice ma ana timo we timo en kita watamo ni watwer timoneni tim gini ba by love not by force ka chwinyi mo bier mere by love ni I love kaka la wora matika guiding pajo tika temo konyo pajo yuma kien man tika temo choko pajo kono daro wendung luoro pian ngat man neno ni ka danga tai kum gamete kwan palutia na dong pe ka danga tai kum gamete business adong kiloro ka danga tai kum gamete kuona dong tika at a risk bineka ko ka so daro wenyo kaneo so aligo ni pedong ki discouraging dano matika timune ngat mau diere me timune don't discourage him or her mane lega na botu to twale wuna chuli wa malu chach mati London mau rio woko wayam chon utim waka piere uti Ulaya bene pe ogang some of you uloko mer ki chen ala mengero ki kire ko la meng ma in pe ogang kin wane kwiri nga meng dong loyo yun la mengo please wacha ko bero realistic igin ma wa logo ki gin ma wa timo
abiro ka wajo lok mone kuman la wo wano jalmo I forum ucho nyeni I am a Ugandan iluo parliament forum karaman nye ene makichwelu eroni nying madong ichwelu wachino ni nying nying nyankole bene ko nying munyarwanda inero so man en balelu magiti kit gum giti gulu giti kweni lubachuri giti northern Uganda ene don komere ki adingen pole weng joni ki adingen kare makisinga tie speaker meluo parliament en bale en pe bal pa kisinga pian kisinga machalo speaker meluo parliament an wan kisinga an kisinga ka oroma no waberu ka achiel every weekend Friday Saturday Sunday waberu ka achiel ikit gum mapol dano ma ikit gum gitie joma giber ka neno kita watimo kede so iwa no yom mabera atike biekni ikin joma ki adding geni luo parliament nan chalo ma wano ber ka adding dano every weekend ma wa adding new members ini ka waneno ngaramoni tie forum peke ka loko lingo ni tik wa removing wa replacing ki ngata nyen be ka obiro ber manok peke ka lok wa replacing now time came ma wa bero piny wa chako realizing ni one an kisinga ka oroma nying mugo ma wabedo ka adi nyi achuli mukere kar kekero mere nyi achuli nono ento no nga no kar wanyankole wanyarwanda Tutsi ene Burundi azki nga Somalis ene nugitika tiki nyi achuli medonyi luo parliament mere ka kama gugoye wa iye kiyo tep donc ana lego ni nying eni wachego yenyogi wa yenyo joni weng wa nero ngagi matie fake luo members of parliament ka wano weng si watute kitekwa me kwanyo giyo don ka wakwanyo giyo miru wagwake kedgi ka watemo niang namba pangarumoni umiru warori beru kwene kikit gum kany beru kwene ki gulu kuja beru kwene ki amor beru kwene ki gene agago beru kwene ki noya beru kwene nerwe ki lamo beru kwene ka waroro namba igini weng and ana blaming lutina achuli magiti achuli ento gikelo namba pa lurok gichero gi registering i nyi achuli chigi miyo kilo rok weko ngo ki entering ki adding I forum paluo. This is an abomination peke no mane kita jimni tikere pe watwer blaming oroma pe watwer blaming kisinga pe watwer blaming admin moke ken meluo parliament eto we blame ourselves ni one macha lutino luo pingo watika betraying our own people, our own culture, our own tradition ineno umiro wa gwake to twal ki gine eroni now amero giko kilok mon ma kugo mone tika biro ki bot jomugo magiti Ulaya ni kisinga no dor parliament luo parliament mabe mada Roma petika timu gini mabe kira kisinga timu ni kisinga was the best yes one for you compliment mamigi towards kisinga wa for you joma bere ki bor ni Roma bere ti mabe wene ki kome an bena ti kingi ma an bena boro ni Roma bene ti kom wonduo ki kome pian timu exactly gin ma an abiyo ni tika timu neni an bene compliment ma mega wine Roma is the best at the same time an ma ana ye bena kero kisinga umiro ana ya logi kum kisinga ana ya logi kum Roma kado ngun jomo keno biro med comments ameda Paul dano pegi ngeyu ni one machalo luo parliament we work as a team you know we work as a team we work as a team ana bi kero kisinga mana kero kisinga ni in itima chalo interim speaker paluo parliament ano tima ya kero ana aji waji bor kisinga watimo ni kisinga biro ke idea wa umera under the speaker foyo wekda kel clerk to parliament make kero la ngapi nero now wekda ka keri
deputy speaker me luo parliament kisinga peti ki chuny maraji kom Roma peti ki chuny maraji kom kisinga wunu miro pilu tieno pa dano pingo kisinga ene yo kero Roma machalo deputy speaker me luo parliament ana ya kero kisinga machalo speaker me luo parliament ufo an kong pineno dano makwiri kiketo neo ufo kisinga pineno dano makwiri kiketo neo ni deputy ne ko ufo kisinga mekelo clerk to parliament dano makwiri machala ngapi ufo kisinga pikelo ukoya nero ukelo koya machalo gine chung pi opposition enero i parliament wai enero ochero kelo anga so gini kichero mono mero brainstorming chi wabiru pinyi watimo enero so kono chief whip ubera nga oberu nga mono mer jim wai ma brainstorming ka watimo jimru chunga kare don ko mer ien ngar mon meti yo laya imiero poko ken lutieno pa mon ken lutieno pa luo an ya pe yomi kumi kisinga ere yo wayo botwa ikare ma nen chal ma mega ma an ma chal la wiya wobe chal la ukati madon kenera tiki muduke chia kenero anda ti kono ki kombari koma kenero anda ti kwenma anda ti o Sudan kany mati South Sudan sidong luoro chero che mako dano luoro chero mako wa admins me luo parliament kono je mano ate te wone mere my personal things ma pebene guruba kom luo parliament lero luo parliament ti mere dwone kaka it's a parliament for kaka an ma chala wiyo mere a tuj ki mega mere mano kwako an ketono chale ketika riem makere ke kuja piano no pe ketika riem luo parliament no ketika riem an me nega no pe ketika chara ne luo parliament no ketika bieno nego an si an bene wiya cherche mako macha we an bene kwany mega anen ka ngar mo lu bukara ene windar tin ba udonga gi ba ni ka ano no Bosmic no achero asa rendering amine o bot police udonga adwi yang mine bot police ka pe yin wi merbero ki bal mo iye yin loki ana be logo wani kwedi che chokke che luoro chero che mako admins mukene kisinga inclusive bora chake ka mukene miyo tam kongole dano chako miyo tam ki kisinga ni jal in ka pe a ki luo parliament we in ikibi makyo in ka pe a ki luo parliament we in kibi kitwiyu in ka pe a kon en gen jo agiti apiyo kisinga ni a oni gemiero ni ki weakening luo parliament no so go piyo kisinga until kisinga resign so in ngarwon meti ka chwalo lok comparison me miyo an pa mar lutieno wa magiti wako any most of them they have too much stupid pride dege dano wanyo iru dege wako kama in beru yen ba ka in la cho petwero beru wako paka wangito ka in la cho beru wako mwaka manok duko ka gwako gang beru wako mwaka manok duko ka gwako gang iri wako ka gwako kot keken manu lako wako doko gangu abiyar kumirichano rie nyingu wen kichaka approaching one by one mati doctor ne mati kono professor ne kono mati kono lecturer at university kono mati ngo kichako bribing uno kichako wachiwune jalwe pingo pe chwak gamente we in kuoru bed meri jot wako kan pe ungeyo ni kitiga temo tich kedu we ketu teko pa chuli wen ketu teko pa we reorganization bed peke me biro ka yila biro kon wangeni a biro gaka gage jemi mano pe mege ugaka gaga tika kelo to mapol mandong ana biri parties mapol I party kuja I winyo ka lutia na chuli dum bora biro nyir pelar nyir riek moma pelar nyir pelar nyir nyir yubu Uganda bajal nyir yubu Uganda it jomo kene utie gudaru wo yubu Uganda it gen
uyubo Uganda ki Rwandis, uyubo Uganda ki Nyankole, uyubo Uganda ki joma kom gi gum, ento utieko dano wu. Walutieno wu ma ero tiyo ket gini pe yini gu benefiting. Kago ne ni cher ka lony ki negiko. Kago ne ni cher ka no cher ki negiko. Ero furi winyo lutieno wa ma woko. Enieno cha instead me penya ni Bosmic in mono. Itika timo style mo me were ki kum nyiri widiro keje. Ana ye la pape ki abiro Uganda kan ene mwaka nani. Ke por mwaka na ki mwaka pa jomatika loki koma ni utim la ming. Ini ti mwaka piera bichiel ki wiye mwaka piera biro ma ipeke gang iloba chuli numiru chwinyu chwi moni abiru lanyu tutwal ka da in petwer cher ka neno choro ko iporo pa dadani ka in petwer cher ka neno la pena kira ki yuyu keri poro pa kwaru ka in petwer cher ka neno kira ki diyu keri ka bi ka petwer cher neno kira ka petwer bi lokal manyien ki gangu man chama chuli ma ubotu umiru o ma tuo mala kwan ki tuo ko bo ber ki tuo iken ngom mati fresh kita yang piyu ki gang kan chamni pe chwini ben pe chwe kero chalo ngom wa kitika yako ne kere kero chalo balelu tika biru kere ki panga gango ki tetimo chwini ben pe chwe imiri yero tim le wijo no miru mak mo lutieno pa lutela machon lutieno pa bazilo lara lutieno pa titu kilu twa lutieno pa chongwo lutieno ko goro pa Maria Madeu Jera lutieno ko poro pa Wilet lutieno ko pa nga lutieno ko pa Chaya lutieno pa Wora Yet pero yoro nywal ma petember lutieno pa Wora Yet nobat lutieno pa nga lutieno pa CEO kwera meya giti kit gumcha tigimere me chano dano kitimo ngo enero loko le mono me chai enero so pingo pele wiju makoni wan adeo miru waloki kumutim manu miru wana ye yam utim do dong ubiru nong wando riema biro man wawe utim do pa ko dokala cho utim dokala nyodo mapudbe pe waria mabiro doko miru wa blaming utim unte uma